nan dam cheu na mo lungmili post Thawgchimnak an nan kut kan tlai na tu jing kan chimding mi thong tlang tar na chu zan sui malam puriya shonga than tlang khopia jekman long pani in bo man thlak SAC ra rangza leng ni ra lam an sial cha CDF pelewa ni chithan an chua SAC ra rang boi pathum na chu ral tuk nak man an kal du lo cha an tlai na SAC ra rang ni sianram kul tra chlai khopia tol chung PDF te apu in manung pangan tlai na bomlam sol nak NMP pakhat ake bul phakan den to nak mun i rian ngai tu tha atim tu nu an tlai munram kul NMSP party ni SAC ra rang ku tang roi tu tampi na chu nepi ro aton bro anak an ngai na PDF ni athli thupin an ka na cha ra rang pathuman thi Koram Student Union chong lewmi kuhing thatchu SAC ra rang ni dam chung thong tlak ding in bian cha piak ti mi thong han raksalai zan sui malam puriya shonga than tlang khopia jekman long pani in bo man thlak February ni hlei li zan sui malam pakwa le mini somli tluka SAC ra rang ni jekman long pani in than tlang khopi ra rang palik sakhan chu bo man thlak te thai asi than tlang khopi in mengkwa tluk a hlat mun in SAC ra rang ni jekman long in bo man thlak mi thong chu kan thai i athong thang tak tak te tol chung mi pakhat sin in thai asi CNA le CDF ni anlak mi than tlang khopi umra rang palik sakhan chu SAC ra rang ni jekman long in atlom bi ko ni bo man thlak liam tor mi konga thong fiang thai asri lo te an lang ter SAC ra rang za ling ni ra lam an sial cha CDF pelewa ni chithan an chua matupi sami pelewa lampi a ummi khon hale sami chong mi chong lam shrona ummi khwa chu SAC ra rang ni ra lam an sial cha zaitik cham pawa ka da ochok khau chu cha ama pin hani ra ring tin cheu dinga CDF pelewa ni February hlai lia chithan an chua pelewa zanhi somdet ko battalion in SAC ra rang moto panni in samira rang umnak muna thajang achapi sami khopi pong khote na suni kanong wading wache chong leya thajang zare kulni ra laman sial rakhandam kul chauto khopi le in February hlai ni a tiral kabra rang za ling chu tilong panni in chindam kul pelewa pengleya andakai tia CDF pelewa ni ra ring peng nak chathan an chua SAC ra rang boi pathum na chural tuk nak man an kal du lo cha an tlai na SAC ra rang kira ka battalion zali le pathum in chankarla commander deputy major PP mong major tanai e major nanan zone ha chu ral tuk nak mun kal ding in am fiel na yen du lo cha SAC ra rang ni nol am bor ti in an tlai na khamaya zali le pathum chu turning to riram then tuai pengkom te chong peng shambun an si KNU battalion panga mun ma a ral tuk ding in nol pek men sitia thai si thongni kulun hi December la chunga karendam kul KNU battalion panga humma ummi metela ral hans khan chu KNLA le PDF fonni an lak cha a lak than ding in khamaya zali le pathum battalion in chankarla commander deputy major PP mong major tanai e major nanan zone ha chu SAC ra rang ni nol ampek na in anzu du lo cha a dan tat nak ampek na te thai si KNU battalion panga humma aral tuk ding in nol pek min ha khamaya zali le pathum min SAC ra rang tampi an jam chang ral rang boi PP mong chu ral rang siang na kai kara akut tang ral rang kulakhat ni an jam tak te thai si chupina thongni kulani December thla a khamaya zali le panga in SAC ral boi hlamin thin ona le chita phun ha chu KNU battalion panga humma a andak thel na in an kal du lo cha a SAC ra rang ni dan andak tak chang na te thai si SAC ra rang ni siandam kul ta chalai khopia tol chung PDF te apu imanung pangan tlai na February ni hlei li zan lei simalam pathum tluka siandam kul ta chalai khopia minung pangan ha chu tol chung PDF nan si te apu in SAC ra rang ni an tlai na tia tol chung mi pi ni an lang ter bomlam sol na mi pi pakhat cable rakhandam kul chauto penga thinglam ding nakal mi pa pakhat chu bomalom sol cha akot lai ke abul tia thai si February ni hlai nga jinga ku zo munun chu thinglam ding nakal nak lampi abomalom sol i awor lai ke abul pina atak pum hun tampi aliam ha fak pe tuar i chauto si in sitoi si in pia anlan pi tia achung khat ni Western News an lang ter alwan che January ni ruk zonga thinglam ding nakal mi pa pakhat ni bomalom sol i ake abul rakhandam chunga bom hat mi ni bom pho no in anun na aliam mi le liam ha tur mi an tlom ti lo tia Western News ni an lang ter phakan den to nak man i reng ngai tu tha atim tu nu an tlai February ni hlai thuma ngak na note pakhat ni ka chindam kul phakan i arian to nak man reng ngai tu le medang panhi na chu tha atim na cha SAC ra hang ni February ni hlai lia an tlai tia thai si
nu pakhat ni hin arian ton nak mon rian ngai tu nu van ha le ro ai ti min ha chu an ai ding ding mia thi si pai piak an tha atim na cha a rian ton nak mona tuan ve mi midang pani na jong si in na kalpi an si thi si apai piak tu na new zo u kum hlai nga hi pukuram champion peng in pha kana arian arak tuan mi asi tia kachi news nei alang ter mundam kul NMSP party ni SA Sira Rang ku tang roi tu tampi na chu ne piro aton bru anak an ngai na SA Sira Rang chawza ni hiton bru anak a an kalpi mi chu tu leoram khel kan ninga than chau nak leiram na kol in chaipi nak an ngai na chu cha mundam kul NMSP party ni SA Sira Rang roi na ku tanga mi pi zai tin kan kil kho na lai ti mi hi muitin in an kalpi mi asitia ram khel lai thiam sang na ni fenter nak an toa PDF ni athli thupin an kan ha cha ara rang pathuman thi skydam chamung yo khopi mi win sanga mkhwar mi SA Sira Rang pol chu PDF fon ni athli thupin an kan ha cha a ra rang panni an thi te chindren attack force ni an lang ter chuban tuk thia mi February ni hlai ni chuna pau pen di dau kuin khwa a ra rang bi so ti pakhat ni bom alam sol cha a makhat te athi chol te atol chung PDF ni tu ni a thong that nak an toa February ni hlai li jan simalam pret le mi ni hlai nga tuka mongyo khopi mi win sanga mkhwar mi SA Sira Rang pol chu bom ampo no na I arak chok mi SA Sira Rang pani na chu PDF fon ni an ka tha na ti thai si chu ka daw na ka atel mi sem tlai phu fan na chu chindri attack force battalion 2 34 mongyo the boys springs dop na kan site an lang ter koram student union chong leu mi ku hin tha chu SA Sira Rang ni dam chung thong tlak ding imbian chapyak yang gung chak lai aukla peng baka tra atimi Myanmar student union chong leu mi ku hin tha chu SA Sira Rang ni thilhan lo thong tlak ding imbian chapyak te thai si February ni kwaliawa yang gung chak lai aukla pa siang in SAH number 1 student union vice president atun leu mi ku hin tha chu in sin thong ina khe janga le panga ele somnga je an siam pyak I thilhan lo thong tlak ding imbian chapyak tia SAH number 1 siang hak che pakha roi tu semini achim Thailand arian ton in ummi ko rammin ha cha arian ton khona wak permit chopyak an si Thailand arian ton ummi ko rammin ha cha a renton khona wak permit di changmin ha cha a mai thla tiang kho nak ding in an chopyak na tia Thai Myanmar embassy ni February ni lheli an lang ter February ni lhei thumin renton khona PJ visa di changmin ha cha a mai thla ni lhei nga tiang an chatla phe siam thanding in an si ti in Thai ko rammin nung renton boy pi tu ku jo waijan ni achim hi kong he pe tla in thong ni kulli February thla tiang siam kho asitia embassy ni an lang ter tukum thong ni kulu thumi work permit chane di changmi PJ visa ngai mi na hi Bangkok khopi Myanmar embassy Chaimai consulate office a athar in antu pyak na lai ti athai asi athar an siam pyak ding mi na a hin February ni sari leo in Thailand chawza le Myanmar chawza migrant worker na chu Bangkok khopi ya tonbru anak in bikhe anak antu atia embassy in ton wang ngai tu ni an lang ter tuni kan Thawgchimnak chu ma avialin kan dong ter ri lai nan di lak chunga kan lom tuk Lungmili post Facebook phaile YouTube channel la follow le subscribe rak kan tu pyak cheu ding in kan in som na